Vata su najzaslužniji za sve uspjehe postignute u obrazovanju na bosanskom jeziku na svim nivoima. Problem u ovoj oblasti ima, ali ih jedino mi rešavamo. Demokratska stranka Vatan smatra da je bošnjaštvo najbolja opcija koja nema alternativu. Bošnjaštvo je najbolja garancija i zaštita od svih vidova asimilacije. Međutim, silom ga ne treba nikome nametati. Mi nismo protiv goranstva, u lokalnom i pozitivnom smislu, jer je Gora naš zavičaj. Zbog toga i u programu stranke stoji, citiram, Demokratska stranka Vatan, DSV je politička organizacija Bošnjaka i Gorana, kao i ostalih građana Kosova koji prihvataju njen politički program i pridržavaju se statutarnih završnica. Dakle, mi smo za goranstvo, na koje su bili ponosni naši djedovi i koje je kod susjeda izazivalo poštovanje. Nismo za goranstvo koje je posljednja lestvica na putu ka asimilaciji. Bošnjaštvo i goranstvo nisu u suprotnosti i ne isključuju jedno drugo, već se prožimaju i nadopunjuju. Bošnjaštvo je najbolji garant za kulturnu, obrazovnu i svaki drugi prosperitet Gora. Samo u okviru bošnjaštva i školskih programa na bosanskom jeziku Gorani mogu iskazati i afirmisati svoje jezičke, folklorne, kulturološke i druge posebnosti. Demokratska stranka Vatan se zalaže za postizanje političkog jedinstva u okviru bošnjačke i goranske zajednice na Kosovu. To od svog osnivanja potvrđujemo delovanjem kroz koaliciju Vatan. Međutim, jedinstvo se ne može postići sa onima koji ne priznaju postojanje bošnjačke nacije ili sa onima koji Bošnjake dijele na autentične i novokomponovane, na neobošnjake i prave Bošnjake i sl. Jedinstvo koje oni nude je lažno i u funkciji njihovog političkog preživljavanja. Zajednica je umorna od takvog jedinstva. Mi želimo iskreno i dugoročno jedinstvo do kojeg se dolazi tolerancijom i međusobnim uvažavanjem. Naš odnos prema islamskoj zajednici, medijima, nevladinom sektoru, prema zaposlenima u policiji, sudstvu i drugim institucijama pokazuje našu demokratsku orijentaciju i opredeljenost. Naš rječnik i odnos prema političkim neistomišljenicima je uvijek u granicama tolerancije i poštovanja različitosti. Nikada se ne bavimo drugima i nikada ne etiketiramo drugima. Vodimo brigu za svakog našeg čovjeka. Tako je bilo do sada i tako treba nastaviti i dalje. U oblasti infrastrukture postigli smo najbolje rezultate, ali moramo nastaviti i dovršiti započete projekte i ispuniti obećanja data birača. Obećali smo da će svi putevi u Gori do 2015. godine biti asfaltirani i tako će biti. Naša sela su potpuno izmenila izgled, stvorili smo bolje uslove za sve naše građane, za one koji stalno žive u Gori i za one koji dolaze da ovdje provedu ovaj. Poštovani delegati i dragi gosti, mnogo puta do sada pokazalo se da smo oko krupnih pitanja kao partija i kao koalicija donosili ispravne odluke. Kako smo postupili kada se usvajao Sarajevo paket, kada se odlučivalo o statusu Kosova? Dali smo svoj glas za nezavisnost Kosova, ali zahtijevamo da se poštuju zakoni koje je usvojila Skupština Kosova, a koji se tiču decentralizacije, predstavljanja zajednice, zapošljavanja, obrazovanja, kao i drugih prava zajednice. Vlada Kosova ne može u nedogled odlagati stvari koje je prihvatila donošenjem zakona u procesu proglašenja nezavisnosti. Jedina adresa za rješavanje svih naših problema su institucije Kosova. Kosovo treba da se transformiše u društvo istinske jednakosti u pravima i obavezama. Društvo osjetljivo na potrebe drugih i drugačijih. Nužno je da se u ovoj fazi razvoja kosovskog društva dosljedno primjenjuje pozitivna diskriminacija i korpus posebnih manjinskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom. Prioriteti Demokratske stranke Vatan u narednom periodu su zalaganje za ravnopravnost svih građana i svih naroda i nacionalnih zajednica na Kosovu, afirmacija i zaštita ljudskih prava i sloboda i dosljedna primjena posebnih manjinskih prava i sloboda. Nova administrativno-teritorijalna organizacija države,